nerede acaba ya? Sokak taraftan. Alıp kettik eskiden. Çağırdık dedik. Keskemel жол жабылып калыптыр. Турабыз сонда. Мынакей мондай суу болуп, жол бояктан келип токтоп, боякка чейин мынакей жол жок. Жол жок. Мынакей мондай поток келип, азыр суу азайып калды, бирок момча жерлерин жеп кетти. Жол тетияктан келаткан жол бояктан уже бузулду. Чоң сайдын ичине суу кирип атат. Бесполезно. Sel болып жүріп кетті. Жолды biraz трактор жіберіп түздебесе, техника келбесе, невозможно болып қалды. Аксай совхозго чыгам дегендер чыкпагыла. Жакта жолду алып атат. Каналды жап деп койгула, өйдө жактагыларга каналды бекитсин, канал толуп баратат. Чоң жолдо тургандарына суудан сак болгула, өлө кирди. Мына эми күчүнө кирди мына. Суу бер көз, ар көз менен кошулуп агып атат уже. Асфальт көчө менен ылдый кирди. Muna Şepo Eke'nin korosu. Muna bizdeki uçaktan üçüden çıkıyorlar. Jako Eke, Meynik'den Şepo Eke'nin çıkıyor buna. Ulanız demen ıldı başlarga muna. Yengele çok muna Şepo Eke'nin çıkıyor su. Bir ötük koyma da şu, ötük o da su giriyor içine. Ya. Kayaktalı. Barız kuşu 3 үйдөн чогулуп чыгып көчө, Бектемир көчө.